التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء. I danas ono od zakona što se u zemljama muslimana želi instalisati, želi uspostaviti, je prevršilo svaku mjeru. A vrlo je malo onih koji dižu svoj glas, koji kažu mi to nećemo. Nažalost, to je takva situacija. Ali vidimo sa Allahovom tebareke ve taala pomoći da u zadnjem vremenu ima skupina mu'mina koji se ne boje reći riječi istine bez obzira na kritike i bez obzira na one koji se boje ljudskog ukora. I zato dužnost nam je i obaveza da gdje god vidimo hak i istinu da je podržimo. Jer tim podržavamo sebe, tim opravdavamo se pred uzvišenim Allahom tebareke ve taala. A gdje god vidimo neistinu i nevaljalštine da ju se suprotstavimo kako smo u mogućnosti. Jer tim štitimo sebe i tim se opravdavamo pred uzvišenim Allahom tebareke ve taala.